Hello, Assalamualaikum. Saya Adan Nuruddin. Saya daripada pasukan AMI Suzuki Motorsport. So, pada tahun ni kita masuk kategori 1000cc di MSBK. So, ini adalah pertama kali Suzuki serius dalam motorsport. So, for 2025, to be honest, we are focusing for development Suzuki bike. Pengalaman saya banyak di brand-brand motosikal lain. So, tahun ni saya switch kepada Suzuki. Perlukan masa sedikit yang kita boleh perlu improvekan motor ni. So, daripada hari Jumaat sampai sekarang kita buat big difference. Not even dekat motor yang kita improve, tapi kita dengan lap time pun kita dah boleh nampak. First start kita struggle dekat 2 minit 10. Then at the end, qualifying semalam, kita dah boleh cecah 2 minit 70. Almost to be my target to be 2 minit 6, tapi of course need time to improve this bike. Ni kita tahu Suzuki tak pernah buat development, so this is the first time. So insyaAllah kita buat baik. Dengan kejayaan semalam, podium tempat ketiga, memberi lagi boost pada tim untuk kerja lebih keras untuk next time. Specialnya motor Suzuki ni, to be honest, kita collaborate dengan Yoshimura. So that is the good part. Kita bekerjasama dengan Jepun. Dan kita tahu Yoshimura is really serious on racing part. Dan juga kita ada GB Racing, banyak lagi sponsor-sponsor lain. So saya rasa that's why saya percaya dengan progression ni, sebab kita ada good strong backup dekat belakang kita yang push kita punya development. So that's why saya rasa, to be honest, dengan time saya bawa pun motor ni, of course we still need to improve about the top speed, the engine part. Tapi to be honest, the strong part dekat Suzuki adalah the braking part That's why saya dah banyak tunggang banyak manufacturer lain. Suzuki one of the best on the braking stability. For future, itu adalah kita punya future cadangan untuk pergi kepada ARC. Dan saya rasa itu tak mustahil. Sebab only seminggu, 1 week saja kita dah nampak dia punya progression. We need to wait until this bike is competitive enough to challenge for podium.